namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hakatika ka Gaza. Of course ni ta khalela hi Xamakhombo. Na mhangu leyi nga humelela. Se ku humelela yini hi Master T? Of course ta ki tlhelela ka event leyi ri kona leyi hosted by Columbia Lifestyle le ka Makumeke vira Adoveni lava va swi tivaka a ni vita Adoveni, so it's fine xilunghizini next to Phuma Garage. Van'wana va nga swi vula vete it's opposite here and Phuma Garage leyi vete yala ka left ndhawu ya kona lava nga va swi tivaka yala ka left, which means it's somewhere around here. Okay, so mina hlamala ni hlangana a video clip yaleyo a hi fakeni hi vona ku kundleka yini kahle kahle. So as you have seen iBemun so kundleka yini a hi tlheleni hi tlanga kahle ni kha ni hi slow down here bit by bit. So are performing even then ayala ngana these ladies even then akokwa hi lady ilwanga ka right hi xikipa xinkoke hi xikipa la loko hi langutaka hi tlhelenseni kahle xinkoke hi xikipa hele masho xinkoke hi xikipa even then a bampam my vona mos leswi nga ndisa swo a hi tlhelenseni kambe hi leyi are performing xinkoka hi xikipa even then a bampama hi leswi hi ka vona swona sweswo hi xo story xa kona. And then I handsly. So n'wina as the fans ta Master T or the subscribers mi ta va mi kha mi comment la hansi kumbe yi vonisa ku yini mi ka incidents ta so unjudge mi nga mi kha mi swi twana loko ti humelela letin'wana ko ka na ku hlata artist letin'wana mi swi loko a ndzangi ni judge mona mina ni vulisa mhaka swi nga ndisa swona n'wina you judge ku mi swi vonisa ku yini ku a swi ri right or a swi ri wrong na hi leswo mina ni hela kwala a ni yi ngheni mi. Ngoma ta sort la kwezethu la KMTC kale mkhona kubona ntokole yaleyo ngoma ta sort Toplotopa 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 Yemena monena yewana shama denja mwana